Should Hugo Bruce resign as a Bafana Bafana head coach? Nawu umbuzo bafowethu, ukuthi uHugo Bruce kumele yini resign? Mina nje ngokwami bafowethu ayi ngeke. No, uHugo Bruce should resign yabo as head coach weBafana Bafana ngokwami yabo, and ngizochaza mina ukuthi why ngithi kufuneka ukuthi resign yabo. Ngoba ngiyazi ukuthi abaningi vele bazofuna ungidla bangifele ngokuthi kuthiwa hayi ungathi umuntu kade eqeda kusijikisa kwila 32 kuthiwa hayi singamdedela kanjani besingakazi sifike khona. Hayi bafowethu, asingakhohlisaneni bafowethu, asingakhohlisaneni. Yabona njengamanje ngibone ngazuthi sifuna ukucasha ngesithupha yabo, sifuna ukucasha ngesithupha. uHugo Bruce alikho irecord esingathi ulibreakile kahle kahle laphana e-USA. Ngoba ukufika kula 32 vele ama-team abe u-32 before yabo. Ufike yena vele uFIFA phela u-ede bafowethu ama-team amasha laphana awu-16 and kungene ama-team abevele engenzi kahle. Njengamanje thina siye sakwazi ukuzofika kule stage ebekuqalwa kusona before. Iyona nje into esikwazile ukuthi siyifike, and futhi sifike ngama-point angakanani, sifike ngo-4 point. iBafana Bafana ayikazi ihluleke vele kwi-World Cup bafowethu ukuthola 4 point. Nanoma yipi iBafana Bafana ebidlala uma ngathiwa nango-2010 to iformat yayinje, sasiyokwazi ukuthi nathi ngalo 4 point sidlulele estageni esilandelayo ingoba iformat ibingekho njalo. So ke lokho sesikubeka eceleni ya ukusiqualifyisa usebenzile kakhulu yabona vela, futhi ngeke sisiqamba manga bafowethu, kuningi uHugo Bruce asekwenzela iBafana Bafana, but uma ukuthi empilweni ngaso sonke isikhathi kuhlezi kujajwa ngalokho ukuthi usuwenzeni, futhi ngeke kuzekiwe phambili ngoba iqiniso sekutheni njengamanje uHugo Bruce uyi-problem for iSouth Africa. Uyi-problem ngani? Ngoba ufuna ukushintsha i-identity yethu thina as South Africans. Yabona ama-South Africans akwazi bafowethu ukuthi kungadlala ama-South Africans engenayo number 10. Okokuqala nje, even from i-selection yakhe yokuya ku-World Cup uyigejile. Khona abantu abaningi bafowethu okubonakele namanje uma sekufika ku-World Cup ukuthi kahle kahle besibadinga, but ngoba yena unenkinga nabo personally, not ukuthi benzane groundini, unenkinga nabo personally. Because phela uLodge, yabona nje uLodge besingamsebenzisa bafowethu kule World Cup. Why uLodge engabanga khona? Ingoba unenkinga noHugo Bruce. Inkinga yakhe ihlangene nebhola asazi, but kuba njalo. Nje ngingabala nje bafowethu, ngingabala. Uyabona unakho naye lokho, uyifakile ipolitiki kakhulu when it comes to ama-selection ama-players, and iyo lento egcine isiqaka manje siyenza ukuthi kucatshane njalo kanje. So uyabona ukuthi njengamanje uma singake simuvele thina ku-coach ozofika understand iphilosophy yethu, singakwazi ukuthi siye phambili. U-coach ozo-understand iphilosophy ozoba njani? U-coach ozo-understand ukuthi bafethu iBafana Bafana iyadinga ukuthi ibe no-number 10. Angisakhulumeli mhlawumbe ukuthi kumele kuba urele nanoma yiphi number 10, sinawo ama-number 10 siyiBafana Bafana. Ngoba uma uzobheka ebholeni lamanje shuthi ngaba sinayo uDr Khumalo, mangathiwa siya nje ngaleli bhola thina eselidlalwa iBafana Bafana manje, shuthi ngaba sinayo uDr Khumalo, ngaba sinabo Jomo Sono, bonke nje labantu aba-great akade bedlala number 10. iSouth Africa iyithimu bafethu edume kakhulu ngenumber 10. Even ngisho ngathiwa sidlalaphi, unumber 10 sihlezi sidinga ukuthi simbone, yabona. Sengingasasho mhlawumbe unumber 10 ngejezi, sengisho unumber 10 ngekweposition, umuntu operator lapha kuleya ndawo lekumele ku-operate khona. Njengamanje siyakuluza lokho. uHugo Bruce uyayithandela bafowethu ukudefenda, yabona. Angazi noma mhlawumbe uyas-undermine thina as iSouth African ukuthi wonke umuntu kushuthi yena umbone ehlezi emkhulu kunathi, ukuthi sekumele thina sesiyafika sesiyovika singakayitholi ngisho i-chance yokuthi thina si-attack. iCanada wasn't that difficult, but uvele umqondo obusufakiwe nakuma-players ukuthi sizomaka for extra time and penalties. Ubuvele ungayi-distract igame, yabo. Igame ubuvele uzoyi-distract njengoba kwenzekile ukuthi uyi-distractile. So mina nje ngokwami bafethu ayingeke, let's try asimbonge nje ngayo yonke into ayenzile, siba welcome nabo back ngoba phela kwakhona noma iformat kade sishintshile kanje, but
still bakwazile ukuthi kuthiwe kuphunyiwe kuma-group stages, noma bekuphunywa kumaphi ama-group stages, but kumele simbongele ngalokho and siyohlezi futhi sim-appreciate ngendlela ayiyona, nangendlela futhi afike wayishintsha ngayo nje i-culture yebhola lethu ne-mentality nakubadlali ukudimanda more. But njengamanje i-South Africa uma uzoyibheka nayo, wonke ama-structures ethu bafowethu they are running, yabo. There is something vele nakuthina eshintshayo. Even as a country we still have a future even without yena futhi uHugo Broos. Akukhona ukuthi sizothi asisenayo, but uyena oyibuildile leyo future, that's why we are grateful. But njengamanje let's look elsewhere bafethu, let's look elsewhere, siyibone ukuthi South Africa ingaba yini, ngoba we do have talent bafethu, and uma singabhelivela even nakwi-talent lethu elilocally, nalokho kungasisiza. Yabona lento ukuthi sithi umuntu ngoba udlala phesheya kufuneka preferwe, hayi, don't determine leyo ukuthi umuntu ogreat waphesheya. Njengamanje sekusebenza ama-agent bafowethu, and ama-agent asebenza ngomuntu okwazi ukukhokha, kusetshenzwa ngomuntu onemali. So nje it's a mint leyo nto, it's a mint. Njengamanje sekufuneka iskill sisibone groundini bafowethu, sikubone kudeliver, but indlela okuyiyona iBafana Bafana we gonna struggle, yabo. We gonna struggle uma ukuthi sisazomgcina uHugo Broos, because usazodefend uBroos bafowethu.